hayat. Koşunun en son halkın birine koymasına, bunda ilgili bilgenler, en ilimlerde arıyorlar. Bugünkü sırada bizimle tanıştırdık meselelerinde, onun sonra bizim ilk öğretmende, üstelik Katar'dan vekili. Bundan sonra bizim Pakistan Katar Kongresi'nin ilk birisi bu Jaliye Rafi'nin Burada birleştiriyoruz. Uzun olarak bizim Halim nerede? Ola. Bunu yazmıyor. Hem de yeni başkanlar şartlar var. Bizim uluslararası hem de Pakistan Uluslararası Kongresi'nin Kayalar Kongresi'nde müdüriyet efendime şey gösteriyor. Ama da işte bizim burada ilişkiler bakabiliyoruz. Türkiye'liler iki kişilerde çok maaşlar hem nihayet yermekiler ilde Gafuri'yle unuttunuz. Gafuri'yle. Gafuri. Elime bir kara bıyaka. Какой вам мучилус? Федоровка. Приходить. Yok, aktöründe var. Hakikaten.
hem ülkemizin tamamen hadsiz takvalar var. Şunun için kimliğin iyiydi, eğitimsizlikleri var, kimliğin iyiydi, şerefsizlikleri var. Şuşlarını biz bugün birbirimize söyleyip, anlaşıp, hem de iyiydi problemler var. Doktorlar da söylediğiz, hem konular. Hem de konular neyse, hocam biz bugün sıralı ülkeler oluyoruz. Bütün projelerden bizim bildiğimiz Pakistan'da üç proje sayısı var, Pakistan'da bu kadar proje var, hem bütün Pakistan'da Kongresi'nin projeler. Kanalcılıklar, Kuşanı İşgalcilikler, birinci söylüyoruz, koordinasyon misayet biliyoruz. Bu koordinasyon misayet. Bir projeler sunuluyor. Eğitimde uzun mensum, bizim ulaşacak kişi durup, bizim bundan kimler olan, olanlar var. Şunda biz kavimde ele getirdik. Bizim oradan adedinde sinirlerden sponsor, bizim sinirlerden sponsor siyam karını üniversitede geçirmekten, eşit düzeyde, video oyunları düzeyde, ayette, arın bir sponsorumuz Üçkaryok İnşaat kazanmaktan dolayı satın alınmış İnşaat. Avrupa'dayız ki bir şair. Hayır. Bir şeyler. Katar. Rahmet, biz oturulan, biz de işe bakımda bilirse, eşeğin emanet ederiz. Allah'a emanet. Akademiye, ben bizim kuşlarına bozulma, ilerleme hakikaten her bizim hayırlı bilim, Rabi, ben de bozulma, yolu geçtiğim var o. Hayırlı bilim, birisini bizim şirşa bulacak. Şimdi en getiririz, bir gün şuşa, kredi boşluğu geldi. Bizning enerjikten bugüne qaragan bo'libdi, bizning Kürşat İmamı Ustalık'ıydı, Anadolu konuda hem boşka karayı konuda bugün eğer biz boşu işimizi dolayalım. Süzme bizim karayı bazılarına var bir bilgileri, İrfan, Akmeşin. Süzme İrfan Süzme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد ضاق القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق أغلالا فهي إلى الأسفل فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بما ولد أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما فاتوا آثارهم وكل شيء وصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rabbim Allah birimizin alizamını tutan bir Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini nitliqine şükran aytan kabul etsanıydı. Ushbu qilmish Qur'ondan hosil bo'lgan ajr savobni Fathul Bayon o'g'li Doyon ruhina, Vasil o'g'li Ishot ruhina, yilimiz, millatimiz uchun xalaq bo'lgan millatdoshlarimiz, musulmonlar qardoshlarimiz ruhina yetishtirib, ruhlarini shod qilib, shundan kelib, qo'llarini ko'tarib, amin deb o'tirishi Lavan duam etken barışa cami parmaklarına işler barıklarını şad kabir azaplarını zinleyerek ve nesilik bilen bilip hem bilmek olan hata manaklarını gafur kılıp ahırına cennette nasip kılıp Rabbi erhamkuna bağını sağıyla Rabbana fili ve velidiyahuna muslimat yema yokma hisab Rabbana atina fil muslimat ve fil ahirati hasanatan ve qina adab birahmetik ya erhamar Hayırlı günler, hayırlı günler. Barınızla selamlayın. Bir mühim şora, bunday şoralar işaret olsun. Mana ko'rinib turadi. Tübek tarixchilari bir ko'p ekan. Tübek tarixchilari bütün bu entuziastlar, ular oqshom ishlamaydi. Ular ishlaydilar. Ko'ngil shohlarga o'zlarining tarix yaratuvini Başlama neslini ölüden şundan sonra kimyaya tarih, tübek tarihine öğrenilge düşünüp bitirin. Ben özüm şunlardan aytam, benim birinçiliğim boyunca ben tarihçi. Azraq olsa da tarihden nasıl ekan ko'p bilmayman. No, ozgina bo'lsa da bilaman. Birinchi tarix kitobi balki bilasizdir, Ulug'oq degan kitob. O David Bayrakova Sabirovich degan kishining kitobi Mong'ol sovetlar vaqtida 90-yillarda yozilgan kitob. Bu Jigetining akademический kitob. Chunki bu Sabirovich kandidat Darich texnologiya tarix fakultetida institutda o'qiysan deydi. Haligi vaqtda tübek tarixchilari siz o'rinda yashaysiz, boshida bilasiz. Ko'rlardan ma'lumotlarni olib ketadi mumkindir. Chunki akademik tarixchilar ular keng deb qaraydilar, zo'r deb qaraydilar. Menlar qayerga ekanini bilmayapti. Men kitob yozasizda bir-biringizdan kitobni o'qib, yig'ib turgan ko'tarilgan masalalar javoblarini kitob chiqarasizda, ikkinchi kitobni chiqarganda sizning kitobga Arap yazıları, şöyle bir kelime var. Kengaytu, tarixning tarixini biluvni kengaytu orqali sizdan turadi. Bir kerakki yine inglizcha yozilgan chishmadan chiqqan ko'p ma'lumotlar zo'r. Bu akademik tarixga kirgach, shunga qarab tarix bo'yicha ishingizni boshqaruv bilan qo'shib beramiz sizni. Ishingiz boshqa bo'lsin. Milletimizga tarix fanini tag'in bir zo'r ilish qilsin. Zo'r rahmat. Biz ilişkilerine merkezi iş yapılan birlikte işliyoruz. Yani o bizge metodikalardan kurtarılan iki eğitim de her vakıtta yaşanırsa her vakıtta olur. Yakın olarak bir ilişkiler. Sizge.
Sizge Kazan şehrinden, Tatar halkının baş kalasından, bizim Tatar halkının baş kalasından zor selam. Kitkende bu güne kollegalarım gelip, mağa parasını deyip, selamlar ettik, İzmir Devleti ve Dinar Gölük Kulü'nde sizin olanın arasında yaşayabilirsiniz. Başka kollegalarla şöyle selamlar ettikler. Kitkende İdara Dikilmiş bizden kirip, bu selamlarına fikriye yapmıştır. Sizin şeker karavı sizin için başlar, siz de sizin fikir karavsız. Biz de endi sizin şaralarda aktif katnaşabız. Öğrenme şulay birge bolup, birden bolup, hem tarihimizni yeniden ko'taraylik. Shunday maqsad bilan keldik, ham shunday maqsad bilan ishlaymiz. Rahmat sizga. Muhterem Cumhuriyet, zor kalitesinde sponsorlar, organizatorlar, благодаря как раз вакиле Ахмед Фенти, так сказал вакиле Исуру Фенти, Ильфилер Фенти, организаторы Ильфилер, Институт истории, развития историков, всегда поддерживал хорошие отношения с клиентами, у нас очень хорошие отношения выстроились. То есть у нас есть та площадка, несколько историков всегда принимают, то есть помогают, поддерживают. Вот я хочу, чтобы эти отношения также продолжались. И у нас сегодня конференция посвящена Татарам Приурале, от прошлого к настоящему, история личности наследия. У нас сегодня 15 докладчиков, обед, ужин, то есть даже макароночку кроме. Хочу выразить благодарность всем, кто смог найти время, приехать и поддержать наших приведов. Спасибо. Rahmet. Hangi karar konferansı? Akıllarına küçük birinci sözüne birisi ile polisiye akıl ediyorlar. Ederiz, rahmet ederiz. Hani temizli Tatar halkının büyük ulu Dayan Murlin. Vardı cidden dur. Birisinden varımızda selamün. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu kadar bugün dereceli publika biz bir küp şaralarda yürüyoruz. Ama lakin mene şuşulay ettirip dinamikler kınakla jıyılgan mene şu halkımızın tarihine, onun yaşayışına, bir de onun kendine bir taraf bulmayan şuşundaki kişilerin bir gelip jıyılgan meli Zivana Gayver'in sözleri bilen etkende bir vakit kına. Paşan tırtağın ışıraşında kim bile, kimdir işi kilip çıkar, kimdir vakit tapmaz, kimdir gidip de var. Bu bitinde dünya, siz anlıyorsunuz. Şuna göre şu minutların kadrini bilip kine bugün şimdi matı söyleşiler takdim itileyken bu uyuşturuculara sur rahmetini de belirtelim. Bugünkü temamız var işkende. Temamız bugün halkımızın mirası dürüstünden etkende, herhalde bir bütün etkende. Onun batırlığı. Onun batırlığı bizim tarih aldığındaki batırlığı. Onun buluğu, yaşayışı, bugünküsü, kileşege varsa da onun bugünkü günlerine bizim izlenimlerine de değil. Siz ama yok şu anlıyorsunuz. Bunun izlenimler turunda tam da bir fikrime gidesin ki soğuk yıllarda aktifleşen olsa bunun izlenimler belki bu isimler tağında komik kalgan bu arada. Şu an göre her birinizge zul rahmetinde, Fortuna da yaşınlar. Ben bizim Rayhan Klubun jetekliyim. Bu klub bana zul, benim yazıp taşıkanım oldu. O teki şaşırıp çıkmasa da bir koyda da özü şimdi maturuna izlenimler alıp var. Bu klub a'zaları benim de Felicia Musa'nın oturan, Felicia Musa kızı oturan. Onun tınlarsız o bizim Rayhan Klubu'nun a'zası. Ne klub aldığında cümleden başlandı, klubtaki bütün tarihini silep bilgi bilen işe gittirip onun izlenişlerine kirip gitkenini şulay. Bizge film Kadiyeviç koşuldu. Ben onu bütünlüğü hürmet etemil, ilgilikten özünüz bilesiz. Şulay bizim gezip başlarımızın birisi. Hem elgi vakitte da neyse. Tutarım gerekmez. Benim iki tarafım tutarım yok. Şuna göre
Mana shunday buyur bilmayman shular musajerga boshlangan charalarlar aktivlar tartiblar mana men o'zim aytganimdek bizda shunday tübekmi, tuğan yakını üyemiş şaraları aktif var. Hatta biz aldıklarına getirmişiz. Mana Rima Krishiyova degan aktrisa vaqtida yaşayışlar. Mana vaqtida qayerga bo'yicha shu qadar zo'r izlanishlar oldi. Mana sondan beri boshqa shunday o'ylaydi, bugun u bo'lib qatnashib dedi. To'qay bo'yicha. Shunday kishilar bizda ko'p. Ham ularning qadrini bilgan, ularga rahmat deganlarga sponsorlarga. Olanlar yollarına öğrenir. Hem kişiler bir kitap bile bırakılı çıkarmışım, çok bilirler. Çok bilirler, bilirler ama o şekilde kızlar. Öyle kişilerin bilgileri barışası olan, şu bilgilerimizin barışası, kesinlikle dağılan. Şehir tımlarla sizin vakitiniz olmasa da ben okuyayım size. Bilen digit, senin jırında kup iline suyu, yakınlık, dik et, ağır soğuş yılında sen ko'rsatding nindi batırlık. Men mana bu onun yo'llarin, kirish yo'llarin her birimizga da aytgan edim. Biz laf urib, mana men tatarman deb, men mana shulay falan degan deb ko'krak kiyib yuribmiz. Balki bundaqlarga qolmaydir. Asl xalqning oldida nindi batırlık ko'rsatilgan, bu buyuksiz tugul. Sen bir cümle yazıp qo'ydingmi? Bir sharaga borib bir so'z aytdingmi? Sen qo'yla bo'lsa o'rgandingmi? Bolalar bilan tarix turida сөйләштеңме? İyinde söyleştinmi? Bundan ben zor batırlıktan, kişkine batırlıktan zor batırlıkka algan mana şu yönelişi de gösterge tilim. Jalil, sen bastın mı safka? Kıyınlık, kaygı yügün ilin tartkanda, kıyınlıkta körüne kıyılık, il batırını sınay batkanda, irlik sırı küreş yigitten, irişir için büyük ümitke, İrik gider koşsan irlikten, irlik bilen iriş irikke, kutkarır mı yolunu, yılavlar, tutkun itse düşman yürekni, bu almaz lakin buğavlar, kılıç yürüte bilgen bilekni, ni mağne var ıssız yaşaуда, tübenlikte, torluk, kimlikte, yaşa huzurluğu, hürlükte, gümür uzunluğu, irlikte, il unutmaz, bir sen kanını vatan için izge kırışke, Hayın kanıtama şilekke, batır kanıtama yürekke, batırule, ölmez atalıp, batırlıklar bilen maktalıp, ismin kalsın, uzun sende, tarihlarda okut yurtlarlık. Mikrofon koysalar yerine basarlar ki hemen. Bizim programlarga getirdik. Hazır. Koşuluna tutar gazı. Birinci kitapları bugün söyleştirdiler. Bir şarkının sizin programı Ücret şehirdekilerin şu tarih tarafının bizim mutluluğunu, tarihini öğrenip ilgili magistraturu çalışmaları bulmalı. Şu arada işleyen işler kurumları etkiler. Şu sonunda aklına bir aklına şimdiden şu kitabından işe çağırıp Altıncı sizge, bizim maksatımız şu sorular, şu kitabını çağırıp alıp verirken 62 bitten türaydı bu. Rus dilinde yazdım. Hiç izleriz bölümlerimizde Rus dilinde götürürler. Bu Tatarlar ezber, Boşluklar dilinde basanım. Şu anda Rus dilinde yazıp çıkardım. Buna kadar bu sırası çıkan kitaptı var. İlk bu kitap boşluğuna gençlerken bir kere kapatınca bu fazlalıkta niçin kendisiz onların birlikte paramızlar gençler bir şey bu da gençlerin kurmuş spekülerlerinde şunların basınına isimler yerleştirdiler.
Bizning Fuat Bulatovni so'nggi kunga qadar bizning milamizda bir kishida militsiyasida durs bo'lib, mana Tataristondan kelgan Gulsar bizning tegi korrespondent 2 yil kelgan, u shu internet qayerda chiqardi, endi gazetda yozgandi. Mana shu bizga kelgan, ular qo'ygan qolgan. Nishabdir bizning Milamiz qolasında mana shu tatarlar temasi na yozuvchilar yo'q, propaganda o'quvchilar yo'q desam bo'laydi. Shunga ko'ra shunday holga qolganmizdir deb o'ylayman. So'g'ish bitganga 80 yil o'tib, Fuatning tilini bilgan u bizning uchun uzun oyimiz. Men o'zim Rayhan klubuna yurayim, necha biz unda beshlik metinda bo'ldayim, shu klubda yurgan vaqtda bir nega şurada Halisa Masud'un bir erdir söylerinde Fuat Bulat'ta bir ilerisi de okuymalılar. İkisinden de şu anda da isimim yok, bir isim yok diye. Şundan birilerden bir bütün halasdan nişlerimden isimimi kullanıyorum. Şundan ben naklar üzüme söz verdim. Bu Fuat Bulat'ın ismini ben birleştireyim. Allah'a şükür 3 yıl yürüdüm. 3 yıl yürüdüm. Orada bir 23 Ağustos'ta 23 yılda Milamiz kalasında Garayev açtı muzeyinin altında. Şu kadar motor Garayev çıktı. Onun aktörü bizim büyük talantlı skulptör indesan baraktarda sizlerinde o Zakirov Yıldız uçuşu bunlar. Zakirov Yıldız Zakirov. Mana şu kadar motordur ustayı görüşlerdi. Mana özümün o Fuat Bulat'ını ko'rganim yo'q endi meni ko'rgan ma'lum emasdan yuzda görmey nishonman hozir. O bütün birimde to'g'ri onsiga yarashtirdim. Mesela maşallah gitmeyin. Nasıl yok ya? Ne işin yoksa? Ne hazırlıklarını başkanımla gittim de hazır. Mana shunda gazli başkanımla qildim. Yapasam da bunaqa filmlar bir motor deb tantanala deb açtım. O Gariyevni intervyusunda ruxsat berilgan turgan degan nimalarni dastlab shundan so'ng Gariyev sizdiniz. Ana o'zbeklikda Gariyev deb qo'ydi. Gariyev degan so'zni olganda o Albiyotna to'xtanan Albiyot chiqib turgan yorti gövdesinden de ko'krak boshi chiqib tursa u Gariyev qilar. Chiqib tursa Gariyev qilar deydi. To'xtagansa o'zingizlar to'xtatasiz. Mana shunday erishdik. Shundan so'ng tam bir ikkinchi xayolim bo'ldi. Bu faktorda bir ko'p materiallar shunga kitobda ishlanadi. Hozirgacha boshlangan ekan. Bizim şu onun ismini birleştirmek için bizge 3 направление işlerine kiraliye. Birinciden bizge onun Fuat Bulatov'un imенно Milamiz kalasında kurban ekanini isbatlamaya kiraliye. O Fuat'ın birine güçlükte istinsam yok, birine tanışı da yok, birine bilgen güçlükte birine tuğanı da yok. Ular kuruluşundan noldan başlayıp gittik. Koyduğuna baksanda biz birimiz artık kavramız üzerinde Milamiz kalasında artık belki bizde hepsi birinde dokunumlar bizden bilmiyoruz, o bizden kullanır. Mesela baksam o bizden balıklar yok, dilinde baksam yok, bizden bilmiyoruz. Ona şöyle ona cevap var orada. Şunlar hazır Milamiz'in müziğinden Torda Türkiye'de kullanılan ergenler turunda materyallerinde şu bilmiyorum sözlerini söyleyeyim internetten çıkan Afganistan'da yazılan hem başka bir kopyalar bindi o erişler turunda onlardan başka bizde materyal kiraliye benim o materyallerden barı paralar administrasyada bu huduşlu literaturadır koyunda dokumlar bizde arşivde dokumlar kirali şunlar olsa belki razрешение veririz dediler şunlar sadece şu polis bilgimde birinci şu onun dokumentarında o ikinci направление onun turunda bu materyal kirali materyaller yok onun turunda bir günde bilmeyi bir neler yok fotoğraflarda başka materyaller yok administrasya'dan ruhsat alıyor ruhsat bilmiyor Bana son olaraklarına televizyon Gennadiy Alexandrovich Kapiyanin bizim zamlı administrasiya olaylarında Felicia Sinina 33. topqir rasm bo'lib bilandi. 33. topqirimga yozmaslik. Shunisi qiziq.
шул администрация намышка лейничмаларны. Ничего, самый главный җиңүче Метриканы сөйләдем. Метриканы сөйләп хәзер бана барлык иптәшләр барлыкта шуңа хәзер беренче көнне утырам, рассказывали дигән шуңа бу булат координатörне эзли, утрам компьютерда юк, көнне компьютерда юк. Икенче көн хәлфәтләрен юк, дип калган, хәлфәчә калган булар. И все, ничего так например, что лейтелер барды. Что нас икенче көн калдык кайтты, ай продуктлар утрам янда шугар. Ул бәлки дигән яратында язган торган. Мисал фикрын сезләрне однигенче яшәүчән шәхес табасını бераз табамый дип. Шуннан соң барда директорлар директорлар меня аларда булган документлар күрсәтү свободны бармы? Архивы шуннан соң үзләренә раскрыть ставлю. Там шуңа программаларны мөҗен бай. Шуннан соң программаны биргәннәр 2 минутта үтмәп калдым. Хәтта инде куана документлар алып барып, администрациягә тапшырдым. Ну, хаман карталарны мен эшләдем. Материалны истәр, документлар. Әйешмәс хәзерләр турында, әдиләр турында хәзерләр. Лигә Америка эш чыгарып фотография шушына дигән сораулар бардым нигә? Мәчеткә шуннан сөйләм, менә библиотекасыннан бик күп материал алдым. Шуннан соң Оскарны алдым. Ну, самый главный материалларны Казахстанда илектеген район бар, эшләгән бар инде. Шунда вакытында китаптан укыган, шунда дигән кирәк булатны абасы Назия. Назияның хатларын тапып, фонның ике абасы булган иде Назия белән Әминә, Әминә старший Назияның диде. Кеше шул Назияның хатлары аша бүтән материалларын таптым. Шул материаллар, фотолары, даже альбом фотоальбомнарын Тыңлыйк әле, тавышланмыйк. Хөрмәт күрсәтү җәйсенең булдыр. Микрофонсыз гына укыгыз. Әйгә тиштеләр. Так, Радионалга егерме бирге дә укырсың. Аның тавышы көч. Бөек җәлилебезгә батырлыгына киң хөрмәт күрсәтелсә дә, көрәштәшләренең исемнәре күләгәдә кала килделәр. Ил, халык, ватан өчен гомерләрен биргән фидакар җаннарының батырлыгына тиешенчә бәяләргә аны ашыкмадылар. Муса Җәлил һәм җәлилчеләр, мин аларның исемнәрен тагы да бер кат олылап, горурланып кабатлыйм. Абдулла Алишев, Ахәт Атнашев, Абдулла Баталов, Фуат Булатов, Галянур Бахараев, Гайнан Курмашев, Фуат Сайфелмулюков, Әхмәт Симаев, Зиннәт Хоснуллин, Гариф Шабаев. Бу исемләрне кат-кат укыгыз. Алар изге исемләр. Алар безнең халкыбызның йөз аклыгы, горурлыгы. Милләттәшләребезгә нинди генә ярлыклар токмасыннар. Аның затлы уллары дөнья алдында һәр вакыт асыл булып калдылар. Онытмагыз бу исемнәрне, кешеләр. Шуның өчен бик ашыга, положительный инде. Причина положительная. Шуның өчен әйдәгез. Монда килегез. Монда Хәйрле хөрмәтле милләттәшләр. Бүген бездә дә Гафури районы татарларының районышы бара. Минем шу чарада катнашуымны белгәч, алар үзләренең сәламнәрен минем арттан озатып әйтеп җибәрделәр. Мин үзем исемем Рим, фамилиям Исламкулов, Хормантау мәктәбендә тәүге дәресләрем физкультура хезмәт дәресләре булды. Азак бит иншка кирип, яфакны биттем, мәктәпкә килеп керү белән балаларга белем тәрбия бирү белән берлектән үземнең төп максатым укыту булса, икенче максатым булды туган якны өйрәнү музейын оештыру. Тиз арада без укучылар коллективы, мәктәп
нелер, ул халкы тырышлыгы белән бик күп экспонатлар җыйды. Ул вакытта 77 елда экспонатларны җыю әлләни кыенлык китермәде ул. Бар иде. Әле аларны чагынып сөйләргә генә кала, бер кайдан кадәр аларны табып булмый. Мин аларны чүплектән дә җыйдым. Бик бай булды менә куша ул чүплеге. Җиз томган, җиз тослар бар иде анда. Тазиклар. Байтак әйберләр булды. Ну, җирәнмәсең, шикләнмәсең инде аларны машалла юбдым. Иптәшем дә ярдәм итте. Шулай байтак кына туплаганнан соң мин бу әйберләрне экспонатларны фотога төшереп, тиешле документларны жыйнап тутырып, Уфада Комсомольский урамында бер йортта эшче бладри паспорт, сразу паспортта алган 2 ай эчендә. Байтактан музей ачылса да кайберләрнең паспорты юк, ничек алдың, акча белән алдыңмы, булат алдыңмы? Ну, бернинди булатта түгел, документ тутырасың, аласың инде. Бу музейның экспонатлары даими рәвештә әризә һаманда нитә, менә данныйлар җыела. Хәзер ниләрне иске коралларны, иш коралларында табыларда бик алар чүплек атып бәреп битләр бит хәзер. Әле һаманда безнең дәвам итә инде шул әйберләрне җыю. Шул сразу гына үзем мин педагог түгел идем, тәүбел специализм зоотехник, кушарника алхожа техникум биттем, армиядан соң 77 елда килдем дә 5 ай эшләп йөрдем дә, мәктәп директоры мине үзе нигә мәктәпкә алды инде. Бу арада экскурсоводларда кирәклеген аңлады, миңа беркем бер нәрсә өйрәтмәде. Үземнең башым белән эшләгән әйберләр. Постоянно кергәч тә мин кунаклар килгәч, указка тотып йөрмәйм бит инде. Балаларны өйрәтергә кирәк. Менә шунда безнең елда ашап торалар, балалар китә кайберләре, яшьтән алырга кирәк. 5нче класстан уже алырга кирәк бит инде. Байтак еллар уже алар эшләп, өйрәнеп, курслар бетәләр инде. Ул вакытта безнең Үтәк һәм Ялгызтай мәктәбендә генә 2 матур мәктәп музее бар иде. Бу бездә 3нче музей булды. Бу типовый мәктәп ачылгач, һәр вакытта музей күрер өчен генә килгән кебек, төрле фәннәрдән семинарлар булды, спорт ярышлары. Иң беренче килеп керү белән ниләр кунаклар белән музей белән танышырга, музейга керергә ашыктылар инде. Заманында мәгариф министрлары булып эшләгән Галия Мөхтәр кызы Мөхәммәдьянова, тагында Зөһрә Яганнур кызы Рахматуллина, премьер-министр Рафаэль Болдатов безнең музейда булып, музей өчен югары баһа биреп, минем кулымны кысып, рәхмәт әйтүләр, күңелләшү катын рәхәт булган шул вакытларда. Менә үзем дә тагында хәрби әзерлек дәресләре укытучысы буларак директор белән сөйләшеп 2001 елда аның әтисе, минем әтисе фронтта бит шундай итеп, аларның исемендә мәңгелек мәктәп башчысына без обелиск ашарга уйладык инде. Ул вакытта төрле мнениелар булды. Районда обелисклар юк иде. Памятник булса ул үлгәннәр исеменә генә булырга тиеш. Мин обелиск була, бер якынлада сугышта ялка карларында үлеп калганнар, икенчесендә тире икәннәр булганнар, кайтканнар дип шулай эшләдек инде. Байтак кына акча җыелды, ул халкы ярдәм итте, рәхмәт аларга. Кемнәр менә әтиләрен кайберендә белмәгән, елай акча иттеләр. Минем әтиемнең кайбер шунда дип билеп, мин аның алдында башымны ярым дип менә шул хәтлем вакытлар булды инде. Рәхәт вакыты да, вакытта шатлыклы минутларда. Бу тантаналы рәвештә ашып, районнан да вәкилләр килде, авылда исән булган, анда 18 ветеран бар иде, алар да килеп, менә рәхмәт мәктәп коллективына рәхмәт әйтүләр нигә. Мин шатланам, әле дә ул вакытта эшләнеп калган дип, нигә Симентка бик кытлыкта заманы вакытта булып алды. Мин Суданның Титов фамилиялы абзый, аның кадәр мәрхәмәт. Аңа хат алып, дигән авыл советыннан шулай тиз арада гына Симентны алып кайтып, шулай эшләп өлгердек инде ул. Бу обелиск белән музей балаларның
патриоттық тәрбиеге бик зор әһәмияте бар. Мен үземнең нидән опыттан да чыгып әйтәм инде, теге военное делодан да кергәч, сугыш ветераннарын Афган кайларны тода булган авылдашларына шул сугышның шаһитларын чакырган вакытта укучылар белән андагы музейдагы планшетларын төшереп, ул барыбер күп нәрсә турында сөйләп инде ул. Сугыш чорындагы экспонатларны да шул нигә куеп, күргәзмә итеп куеп, барысында музейга кирип, шул мине оештырып булмай бит инде шараны. Файдасы булгандыр дип уйлыйм инде. Онан соң музейда безнең шул Герой России безнең күрше авылдан Якуб Фәрәт Абдулла улы, аның белән 11 класс укучысы Аманова Зөфия белән мин аның җитәкче буларак эзләнү эшләре алып барып, Башкортстан укучылары арасында 3нче урын алган иде инде. Ул вакытта аңа бирделәр, грамота бирделәр. Миңа теге рубаятыл бирә торганнар иде. Ул елына ничек бирмәделәр, кайлар мен әле доказать итәлмәй Зөфия әйтәм, монда булган белгән идем. Онан соң мин күп еллар күренекле авылдашлар, күренекле авыл эшчәннәре, күренекле гаилә башлыклары турында, мәктәп тормышы турында район гәзитенә язып бардым инде мәкаләләр. Шу мәкаләләрне күп әле монда да байтагы минем ниләр алып килгән идем инде. Шуны минем эшемдә югары баһалап 23 елда шул Забан гәзитенең Нәҗметдин Фәршатов исемендәге премия лауреаты бирделәр инде. Онан соң 20 елда уйлап тордым да шундай 20 елда ул безнең 32 елдан алып 50 елга тиклем Кармандык колхозының председателе булган. Авылдан бер көнгәндә ревизия корбанына дуслар үтүдән саклап калган Ленин ордены кавалеры Валиев Шәйхмәр Шәйбәк улына арнап Тактаташ асык. Ул аңа лаек кеше инде. Ул андый шәхесләргә әле районда Тактаташлар юк иде. Тагында бер күренекле якташыбыз, башка дәүләт университеты профессоры, академик Габдулхак Әбдәлин улы Халиповка 23 елда үзе укыган мәктәп бинасы стенасына Тактаташ асык. Бу да минем инициатива булды. Сез мактана дип әйтә күрмәй, минем үземнең қолдан келген эшләр. Аның турында дәлилләргә ул районнан чыккан гәзиттә шул турында язып чыклар икән, биргән иде башлангычында. Менә музей белән кызыксынгач бит инде төрле районнарда да йөргә туры килә. Карап йөрим шуңа белән районда безнең мәгариф музее булмаганлыгы миңа яшәргә бер тормыш алып калган кебек тоелды инде. 24 елда ул вакытта районның хакимият башлыгы Фәнил Фәиз улы Чембизовка килеп, мин бер бүлмә, зур гына бүлмә булачак музей өчен алырга тырыштым. 25 елда, уже февральның 28-дә бу музей үзенең ишекләрен ачты. Аннан соң үземнең безнең музейда булган икешәр экземплярлы булган әйберләрне акция итеп, күренекле шәхесләрне алдан чыккан менә рәсәт күрсәтүләр бар. Ул кеше борынгай нидәдә булган, Ранада инспекторда булган һәм башка нигенең Габдулхак абыйның ниләре профессорның да ниләрен данлар шулай дип бирдем мин. Аларга бүләк иттем инде. Тагында музей белән музей эшләү, аның мөдире булуы, Тактаташ белән авылларның кеше булар дип әйтәм икән, мин үземне әлеге вакытта мин Афган сугышы кызым ноктада булган авылдашларның һәм максат операцияләрдә катнашкан авылдашларның исемнәрен мәңгеләштерү максатында Тактаташ кую белән мәшгуль булам. Әле авылдан 142 мең хәзер 142 мең акча җыелды. Бу нигә эшне башкарып чыгару өчен мин 5 кешедән торган төзүдем, группа төзүдем. Бу эшне изгеш дип тәмләйм инде. Үзебездә районның татарларның җыелышына
muzeyden geçecek bir şuna dikkat şirketlerge isebim var indi. O da toğan çalışımını ne tamamlap şuna yetişim. Birinde kimdir muzey müdiri bulgan bir de o mengelik kişi tugul o şeytan kimdir partiye kimdir gite o anın uğruna bullasa kişi bulsa ne öz işine namus bilen qaragan ne kişi tınqıssız buldaklı ümmenin salıp bu işine başka bir çıkarday kişi bulsa şart var idi onun. Eğer tuğan simbalarını dipine etip o muzey neyi bulup var o entüzyast var ateş o kişi. Mana itibarımız için zulkemler aslında barıqda isen soq burut yangadan qaybirler bizler ne Gafuri yerinde bizim avulda işler nasip olsun. Rahmat var. Ne için degende bizde bunda muzeyşiklar otura. Mana Fyodorovkadan, mana bizning Yermakeydan, mana siz конечно qilsangiz birgalashib o'zi san'at yo'lim birga ishlashadingiz. Uning ketasi bor. Shuning uchun degan. Aytsangiz, Rim efendi, Rim Nasrullah, hurmatli Rim Nasrullah, Qo'qon xalqining tilini dedim sizga, bilimlarni saqlab qolishda boshqargan bu ishlarga biz uchun Boshqirdiston Total Kongressi sizga rahmatimizni bildiramiz. Undagi turmushimizda ham millatimiz uchun xizmatga boshlashingiz birga bo'ling, birdan bo'ling. Boshqirdiston Total Kongressining boshqarma raisi, komitet raisi. Rima bu yoqqa qara, orqaga qara. Суров. Ведение соблюдаем, да? Да, 10 минут, потому что без выступления после 10 минут, основные 20 минут был, да? Hozir bizning продолжаем. Суров Рим efendiga. Biz bitinde tübekçiler, şolay mı? Birisinin avulu var, kamerları var. Rim efendi, emine avulun tarihi ko'tarildi mi? Nerseler baktınız, kimlersiz? Başkırtma tipler mi, mişer mi? Bizdeki şey. Nerseler bilirsiniz? Biz tipler. Tipler tata. Kurmantov. Biz Başan taptınız, pasiyalarını taptınız. Benim topqan, men Asfandiyarışның негizlerini işlemiştirdi. Men özümün dürüst liniyadan barmağanımdan mene oңattılar, olarga rahmet. Eğer şunun üstünde işleyeyim bire. İsminizi unuttum indi. Benim hatamını siz sertlamaktan. Benim hatamını aytdı, ona zor bir rahmet. Men eğer yonadan şey başladım, men Raul yardım etti Rakayev. Onun niye bilen men boytakka olat deb baram. Yılan aytsangiz, bütün Yok, Чефер efendi, не спеши, не гони. Mana, я дарю книгу. Eshitасizmi, do'stlar? Bunda birinchi reviziyada nechanchi yil u? Mana Kurmantov bor. Bor? Служилые татары и ясачный татары. Bildingizmi? Burnu var mı? Bular aytadi mana. Bu kitobning avtori bilan Mudarris Safin, bu men uning помощником bo'ldim. Biz Türkçe kurashga tegishmiz. Her bir rayonda bizning bor yetakchilar. Endi Rim efendini Gafuri rayoni bo'yicha tugab tarixchilarini o'zingizning kirgaji yigirsa yetakchi. Min de birli smisheniyorsun. Rotara mititler, min mişer olaydı betirge kirekmi. Min koyşandır tipler kotlamında bulgan totarlardan da betirge. Konkret. To'g'anda aytganlikda 83 yılda bizning Gafuri rayonida bütün maktablarda boshqa tillar o'qitildi boshladi. Birinchi klassdan o'qidi. Mana hamma xizmatlar o'tirgan. Mana shu hizlar bilan dars boshlamay yubordi.
Кетті жири мен байтақ біздің ауылны башқұрт милләтінен болған келгендер де басып етті. Мен әлі ұнықларым шерде олар ұрыс айтты, мен оларны не понимаю деймін, олар татарша үйренелерін қазір менен. Мен заставляю. Бай тарихыбызны күтәрсәк, балалар тілге де бұрылырлар. Біз бай тарихыбыз, біз бүгін тарихсыз яшайбыз, білесіз бе? Потом будет время возникать. İlgi Rayesoviç, bunda sıral bilesinler kilden bizim halimiz. Ozak. Elbette bana söyleyebilirler bize. Tam bir tane söyleyelim. Özellikle kaptan. Baygın tuğuz. Ne oluyor bunda komalar? Конечно. Я söyleyelim. Çünkü buraya gidelim. Buraya iş uyuşma var. Nerede onları biz de getirdik. Neyse iş uyuşma dedim dediğim. O gece Başkırtıstan Totar kreditlari hem köpten tugilgine uyuştu Başkırtıstan Totar Kongresi'nin kreditler komiteti. Onun reisi kişilerinden müdürü seferinde. Onda biz üç kişi. Men onun zamı, İbrahim İldar bizden yanında oldu diye bizler. Bizler yoğun uyuşkan uyuştular. Ne için bu uyuşturmalarına uyuşturma bu koordinasyonlu sayetinin Koordinasyonlu Sovet Başkırtıston'da şu uyuşmalarının başında turgan uyuşma bizim. Ne için degende belki bütün uyuşmalarda varlıkka gelir. Belki bizde Moraylar da var, bizde Utmurtlar da var. Kısaca Fyodorovska'da, Yermekey'de. Belki onda şu krayelinye bilen, ağul torayga bilen şögüllere turgan yigitler, kızlar vardır. Onlarını da Şuşunda, Üzegidin rayonunda onlar da kessin. Niçin? Derse Başkırtlar, eğer de o üzerine ağıl tarihin ozu iken, bizim yigitler kızlar gibi. Peki Salovat Hamid öyle bir kitabının okudu mu? Real mi? Onlar da yol aşı. Şundan bu bir. İkinci de, biz buramız Tataristan'da, Nivabi doğamız kadını. Biz işliyiz, her vakitte de Mercani institutu bile. Allah'a şükür. Onlarga malatsi, biz rahmet etemiz. No, so'nggi vaqtlarni bitimda biz borga to'g'ri keldi. Milliy jiyinada biz bir narsani angladik, bir narsani ko'rdik. Tataristonda kreditlarning organizatsiyasi o'zaro tortishadi. Rak shu keladi. Onday narsa bo'lgan deyishdi. Biz boramiz Qozonga, markazimizga borgan kebek boramiz. Ulardan o'rnak olishga boramiz. Onlarni hurmat etib, shu vaqtda biz ko'ramiz. Bu onday narsa bo'lgan deyishdi. Mana shuning uchun biz bitta o'rinda Qozonga boramiz. Mana bizni fevralda degandan оказывается forum o'tashak kuz kuni bo'lacak. Biz mana borganda ish yo'q. Mana men bir narsani angladim, mana shu so'nggi bolalarda deyimda bizga nechikdir Boshqirdiston kreditlarini qattiq ko'rash eshitdi. Mercani institutu молодцы. Любой hele звонит, hele можно. Onlar bilan проблема. Ya mana все же bizga ikkinchi. Bizning bu yil yigitlar, qizlar mana o'tgan yil deyimda. Pensiyaga bordilar. O'zlari aytib, Perimga deyimda yurib deydi. No bit shunda butun dunyo Totar kongressining krayet bo'lganlar Boshqirdistondan 2-3 kishini bit olib borib bor. Kimlarning tematikasi shu ekan. Ну ведь это шой благотечный Буливин. Мне шуның үшін, біз Qozonga borganda да, біз единый целый болып благотечный. И шуның үшін бізде шушы бүтін краевларының да координационный советі түзілге керек деген fikirге. Sen ne kardeşim? Bu yıl birden yıl için. Biz onu uylamadık hala. В прошлом году, на ноябре, мы коллектив авторов с историями Глеба Жани издали такую книгу «Татарские усы и их наследие». Это книга о нашей истории татар, которые проживают в этом регионе, потому что вот Приварали, как является очагом формирования татарского народа.
Работа заняла 2 года, то есть мы подняли очень много архивных документов. Это и Уфимский архив, и архив Москвы, Аркада, и исторический архив в Петербурге. Значит, основная цель была донести до читателя историю татар, то есть Приуралья, от Средневековья до введения кантонной системы 1798 года. В этой книге очень много ответов на вопросы, актуальные вопросы, которые возникают, то есть как татары появились, почему вот сейчас вотчинники, вопрос поднят, значит, и мы постарались в доступном форме это все изложить, то есть чтобы человек, который не подготовленный, смог эту книгу прочитать. То есть это научно-популярное издание. Оно снабжено указателем, значит, есть карты, получается, Приуральский ус Алтарты, татарское население Уфимского уезда, то есть Белоложский ус, то есть фотографии, то есть очень актуальное издание. Авторы это Анвар Хасанов, получается, сотрудник отдела Золотой Орды, Катик Исхаков, тоже научный сотрудник Института истории Буржанина, получается, заведующий отдел Положи Приуралья, Рустем Аминов, и я, то есть вот 4 автора вот, эту книгу. То есть есть 3 главы. То есть от Средневековья до введения кантонной системы. Я коротко расскажу, значит, про книгу. Сама вот территория, то есть ранее входившая в состав Казанского ханства, то есть позже постепенно трансформировалась. То есть в период Московского государства, значит, происходило хозяйственное освоение этого региона, и поэтому здесь были своего рода определенные социально-экономические особенности. Вот, например, вопрос образования вотчинников. То есть в Казанском уезде также были вотчинные землевладения, но оно в быстрой своей форме перешло по местной. То есть когда землю давали не просто так, то есть по наследству, а давали за службу. То есть, а в Уфимском же уезде властям необходимо было получить максимальное количество денег, то есть в казну нужно было наполнять. Поэтому они опирались на вотчинников. То есть каждому человеку, который владел определенной землей, если он платил ясак, то есть его включали в слой вотчинников, которые позже станут записывать башкирцы. То есть это была унификация населения. То есть это не этноним какой-то, а это сословие, то есть определенное. Так же, как и Исач Татарин, Служун Татарин. Здесь тоже самое, Типтери. И позже, получается, любой человек, который владел землей, или хотя бы у него были претензии на землю, если он платил ясак и подал Челобитую Ивану Грозному или воеводе Уфимскому, ему выдавали вотчинную запись, то есть грамоту, и, соответственно, на основе этой грамоты он владел, и его потомки тоже владели. То есть поэтому потом происходили споры земельные из-за этого. Вот. Вот таким образом появилось сословие вотчинников, башкирцев. Вот. То есть это не просто какой-то этноним, какой-то этнос пришел. Это вот постепенно формируется очень много татар в татарском ханстве, то есть и у них были земли здесь, они автоматически становились вотчинниками, башкирцами. Это, получается, предки Бурая Кузина, да, который владел вот землей. Его предки писались в деревне Кузина. Это Кузина, это, получается, сейчас Аверский район, Татарстан. Но они имели владение здесь. И поэтому здесь их записывали башкирские вотчины. Вот так вот Бураев Кузин стал вот башкиром. То есть башкирцы вотчины. То же самое Суламен Менсков. Вот, и Московский лет был старшина Кайланской волости, был также, то есть, потомком вот этих татар. И башкирские полки, а позже уже по той же привычке все, что создавалось в Республике Башкортостан, тоже продолжали называть обязательно башкирским. Башкирская дивизия и так далее. А ведь все это имеет прямое отношение к сотням тысяч здешних татар. И это вовсе не малая история татар Приуралья. Некоторые же историки, и, кстати, были среди них татары, не просто обошли эту историю как части татарской, а ввели в научный оборот, показав ее как часть башкирской и только башкирской истории. Именно так появились уже башкирские волости и даже башкирские племена, как Уран, Гайне, Тонов, Умлар, Болокче, Гуляр, Боляр, Юрми, Иракли, Гиней, Гирей, Киргиз, Гилан, Джевдякми. И сегодня уже никто не обращает внимания на то, что на местах проживания представителей этих как бы племен почти никто не считает сам себя башкиром. Хоть их таковыми регулярно и указывают. И никто не слышал о существовании... 3, 4. Дубль 2. 3, 4. Дубль 3. Gördüm, laf ediyoruz. Bu şey.
Ruzi sen nerse şeyliysin bu? Ne yaşıyorsunuz nasıl başınız? Yok, kılar bir şey yaptı. Nereye mi düşüyor? Tamam, пробный. Подожди, а bu abinin işler bu tarafa ne yapıyor? Ну-ка, я не yapıyor, bu çok. Kızlardan sıra bir yan Sen bir koyun, koymayacak. Колесо поплавать сильно. 3, 4. Ey uzak ağızda aldı. Şey eşiğinde. Hadi şunda basıp tanıtıyoruz bir şey istiyoruz. İlk uşağında var. Bir de istek sorularına gelecekler olmayınca belki yılışlarda şuşunda ötkersek bizim için Lagavar rayonunda Bizde yavrum, bizde yavrum. Ayaklar da çıkar. Çok büyük rahmet Fatih bilen. Bunlara beraber. Çok büyük işlerlikli. Rahmet Fatih. Şundan da ne? O zaman da görevliye bargaç biz mutlaka kurumda tıknagan iyi kursunda kılatma. Şunun içinde ben suda vaktim çapırdı. Niçin degende bunları biz süresebildiler musajel il turunda. Bunda buna bir gün güzel süreç gerek. Orada komitette bize tağında süreçecek güzel. Rahmet sizge veriyorum. İlk zor rahmet sizge. Nige Karadeniz yerine kırdınız, bu yerinde aşıkmazsınız. Şuraya biz. Ne için degende tağında rahmetine vereyim. Yegas bilasınlar, biz bilastık, Meleviz bu inşa kraliyetlerinin yetekçisi Vadim Bulaş. Bunun için Bulat abinin telefonu olasın. O yollarım devam edeyim de bizden, Daşkın bilen aktivistlerinin birisi. Rahmet. Bana kalanları bilmiyorum. Allah verirse kurmuşta açtım. Kula. Güzellik ve hep güzellik. Doğan rayonu. Uzun tek süremez usta. Büyük zor rahmet sizge. Bu efendim bizim Türk'ümde var mı? Yok, bor kırdı. Olsa ciğerimin. İl doğusu efendi. Bugün de Kürt'ten görevli bir şöyle ana kaçsız kitapları var. Niye koşanlar 15 yılda bana da bir kitap gelip koygan idi öğrenler turunda. Benim pravaya. Пока yorumlar, no nичего. Evet. Türkçe diyeceğiz. Mınsa ne gerekiyor? Ruzil bilen Milevşe'ye de her vakit geledi. Onların 50 liralar olarga rahmet kaldı. Teyim var. Bu ne? Teyim var mı? Teyim mi planetayı? Olarga böyle gittiler kardeşim. Bugünkü şuranı Orak komitet uyuşturdu. Şuşu Orak komitette Rıksayet'teyiz Başkistan bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkistan Respublikası'ndaki vekili Alfred Davidov'dan rahmet katıldı. Rahmet katı. Ahmet Şen İlfat Haveyloğlu. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkistan'daki vekili Tatar Kongresi'nin medeniyet üstünde büyük gazların Tatar Kolga başlayan duruşları için sizge olarak katılıyoruz. Oldaki yıllarda da bizden güzel aralaşıp yaşıyoruz, milletimiz için faydalı. Bizge Tatar üstünde yanga sizge Tatar hükümetleri yanga yapmış var. Bayakta para. Şundan da bırakıp durası, yığıp durabildiğini.
Yani. Bulasın var. Nereye köpası gari? Ola. Rahmet bir tut. Sizler sefemde. Ne rahmet kata. Şundan da mene şuşa мероприятияны үткәрүдә менә шушы иптәшләр зур көч салдылар. Менә как раз Все здесь стоят. Барыбызында төшсен. Свистокны югалтырга туры килә. Резерв yapalım. Biz bizning bilan bo'laydi. Mana u әлеге көндә яшьләр әле аны аңламый. Biz sizga, men sizga mana shu kitaplarni бүләк итәсем килә. Mana bizning Xolisa Muhammadiyev o'tirdi bit. Mana u o'zi yozgan kitaplar yigitlar татар tilində. Шушы тикле әйбәт китап, үзегез укыгыз. Туганнарыгыз, бүтәннәргә дә бирегез, ярамы? Шушыны менә сезгә бирәсем килә. Вадим, безнең менә яңа егетебез, кичә килмәдек, сиңа минус. Мин ике егет белән генә идем кичә. Шулаймы? Әйтмәме. Главный бүген килде бит. Шулаймы? Яра, рәхмәт. Бүтәнесе дә кирәк, безнең Мөдәррис абыйга. Мөдәррис абый. Рәхмәт. Рәхмәт, хәзер инде комиссия эшләп тыңлыйк. Şəfşəflər nilərini alıb kilgənlər. Akşurin abay, Əksən abay tüyəb kilgən bilənlərine xətli. Daşkinlar tüyəb kilgənlər. Barımızda Rinat minə bol jiberdi. Şuşu tikli bolları көп керексе әйтерсез. Действительно, оның іші тұры шелгіне бір арасында испорсет балы, 6 сетнер балы бар. Вообще, настоящий пчеловод и 1000 грамм еще так не магазинный. Сотовый. И шуннан iş kadrlar turundan rəhim edip тоже әйтегіз, ауыл жерінде iş yok. Менә, если что звонить итесіз, или эфир райсвишқа, или меңа, bir atna yaşый, bir atna işli, ошы işede, өзіміздің кішілер болар. Повар, официант в обязательном порядке. Не қалдық, әйтегіз. Значит, сұрағылар бар ма? Так, Зайтунеға подарила, значит. Так, играющая, юг, принято. Молодцы. Hazır jır dərisi. Hazır indi bizning boshqana bit indi kiş oturuq. Elə bizning bunda sizlərə bitməyən sözlər var. Rezolütsiya var. Rezolütsiya и bizning sizlərə bitməyən, aytılıb bitməyən sözlərimiz var. Kimlər bizning bunda менә Qaragöz tog'ында bizning 22 o'rin bor bunda. 22 o'ringa kimlar qola? Пожалуйста, nasib qolamiz. Tag'in 20 kun bor. Общий 20. Общий 20. Уже 20.